Biyag ti tao. Di na ko mapanawan, Jello. Di na kibati. Di matagkasarta apaman nga gimbagak. Bea, masapul nga umadayo ak. Tapno matulungan ka. Tapno agimbag ka. Kung dawayak ti kaadda na angkel ko iya amang tulong kanya. Saan na masapol nga madayo ka, Jello? Adada mamakan ti kapsat ko amang paagas kanya. Mabainak nawan maitulong ko kin kakasnobyak. Iso palubusan na. Para kadatati adayok. Para iti panagpaagas mo. Ken para iti masakbayan ta. Promise. Apaman nagbakasyonak. Agkasartan ton. Jello. Basta agpaimbag kawan. Di mo kumabaybayan ti maging. Tumaram nga kita agas mo, ha? Kamaudyanan na naka-abroad ka matlagan ka na ka. Uling arudan ka. Katagyaman na kititulong yung kanya. Kung saan nagabukod na kayo. Saan ako maama ka umay dito rin. Masyanak kami kanina nang mo akabsat ko. Sika lang, tiyan mo ka makatulong ken ko na bayat ti panagbakit na. Sa sika, titinulunga ka nag-abroad. Nagyaman na ka, Anggal. At damot ngamin asawan na giti kakabsat ko, Anggal. Kat marigrigat mo tila ti panagbiagda. Di ka pala mga asawa. Tapno adamang tulong kanina nang mo. Uwan, Anggal. Trabaho pa hitiin to narak. Ala, mangan kan beya, tani, agtumar ka pa iti agas mo, inton madamdama. Awan ganas ko amangan. Ngam pilitak, mama. Tapno daras ti imbag ko. Tano na imbag akon. Surutek ni Jello ija abroad. Abroad akmat. Iti pagilyan anapanan na, mama. Iha, di kumapay panagimbag mo ti panunutam. Di mo pa'y panunutan ti panagabrood mo. Agpaimbag ka pa'y. Uwan, mama. Kaya't kung dagimbag. Iso amang anak iti adu. Nga ure awan kanas ko amangan. Masapul apilitek ti bakik. Tapno pumiksa akon, mama. Napanan ni Beya, mama. Awan mat iti silid na. Adama ni Jay paraangan. Na Jay man o. Pumanag na ija arubayan. Agpapainit. Ha? Ni, itaman pa yung bimangon ni Beya. Inkarkarigatan na. Kayat na ngamin ti agimbag adagos. Mayat mama. Kas jay ti rumbang. Masapol at tulungan na ti bagina tapno agimbag. Kas na nga rudmat ti kanayon ko nga ibagbagay ti kabsat mo. Kayat na ngamin ti agimbag. Nasaya at unay takasta ni Beya. Sana kas iti sigod ang nakaidalatan nga awan gaganay gayan na. Nagbalin nga inspirasyon na ti adayo ti nobyo na. Kayat na kanun ti agimbag. Tapno makapag-abroad mo at iti pagilian anapanan ni Jello. Anya? Lukasta, ada pinanawa manobyam iti Pilipinas, Jello. Uwan, Anggal. Pinauitam sa pa iti kwarta. Uwan, Anggal. Ay, sos. Kita ambasit ka anakan. Di kay pa'y nagkasar. Isa di mo pa'y pau-pau-itan iti kwarta. Urnugam kit de iti sweldom. Wano saan? Jay inam ti pangipaw-itam iti sweldom. Sana jay nobyam. Pinauitak mo't ni Nana, Anggal. Duada pinauitak. Masya na kami ni tinobyak. Tamadamat ti panagpaagas na, Anggal. Ha? Apay, anyat sakit na. At dabuko lang nagtubukin ko na. Iti so ti paggasgastusan na. Apay, awan pamilya na amang gastos iti day ka. At damot kiti inakin kabsat na, Anggal. Bayam ngay surat ya gastos para iti day ka. Di kay pala nagkaskasar gasgasto sa maut. Anggal? Sumapul ka langan iti sabaling nga ayatam, Jello. Ah, Pagan anom ti masakit ang nobya. Mangal ala kalay ti paggastusam. Sana sinaam kit din. Uncle,
Hello, Jello. Kumusta kan? Ay na. Kastoy. Algal pa si trabaho, Bea. Abanugak. Ay na. Manmano ka matan nga umawag. Busy ka di, love? Uy nga ro, Bea. At una iti pakakumikuma. Nadlaw ko nga rod. Ngamin, thumbs up lang ang reply mo kanyak no daduma. Pasensya ka na. Tadyak unay masangsamot ti cellphone ko. Wen, di ka madanagan. Maawatak. Amom Jello. Iniinot ti panagimbag ko. Pumigpig sa akon. Ket nasayat, Bea. Apa man nga gimbagak. Umayak tumot dita pagilyan nga ayan mo. Agaplayak ngagtrabaho dita. Ana? Saan, Bea? Agi na nakakid di. Agpaimbag ka na imbag. Ganun gayam. Agi pao ita kiti kwarta paggatang mo iti agas mo. Awagak to ti kapsat mo. Tayo so ti mangirwari ti kwarta. Ala, saan ang Jello? Kababain. Kahit ko ti tumulong. Isabay-bay anak ko malahan. Agpalusak mong pay, Bea. Kan aglutak kiti kanet. Mapisinak. Sige. Bye. I love you. Sige. Bye. Ay, inidot na. Di na pa yan sinumbatan ti I love you kan kuana. Apay nga taadi mo tan agay I love you kanyak. Ay, jak kaya ta pagpanunutan iti dakas ti nobyok. Gapula siguro iti bannog na. Iso akas chay. O sino ti pinawitam iti kwarta, Jello? Ninanang ko, Uncle. Rumbang lang, ay so ti kang runa na tulungam. Saan kita kumkumpurmila dita? Apay, pau-itam pa lang, ay masakit ang obyam. Saan, Uncle? Ken, plano ko na sinaan. Tahos to timbagayo. Awan maganap ko iti masakit anobya. Una, paggastusam lang na ita. Sumapul kakit de iti sapaling armam. Tay padam nga da trabaho na. Tag tinulong kayong agurnong para iti masakbayan yaw. Diyak pala makinobya, Uncle. Ipasnag ko tag trabaho. Baybayan nyo ba lang tinobya dita? Ay katadakin ka na ita. Awan mo't katit problema nga uray aglaklakay ka abaraw. Basta adda kwartaam. Bea, ada initan. Ingkag painitan ading ko. Masadutak man ang lani. Ne, apay ngay. Di mat binigat akas na tiyan aramidam. Agpainit ka Kan agpagnapagna ka. Awan ganas ko abumangon manang. Alakit din. Umay katakibinan ka, Bea. Dua tama pa nagpainit. Manjak nga rod. Apay ay apilitan nak. Masadutak. Ha? Oh, Lani. Kunak man no inayabam dya adim. Maditi aldaw na mama. Pinarwarnak iti silid na. Anya, apay nga ta. Amang ano ada nasakit arik-rik naan na. Diyak mo mama. Basta timbaga na, masadot ka no abumangon. Awan gaganay gayan na. O sige, takasaritak man dya kabsat mo. Apay iha, anyat pagkaskas taam. Anyat marikrik naam, ada ka din nasakit. Awan mama. Apay nga ron adi ka bumangon. Kan masapul amangan ka. Agtumar ka pa iti agas mo. Mama. Oh, apa yan? Anyat sangita manak. Ni Jello, mama. Sana na nagparparik na kanyak. Ha? Danda ni makabulan na dinakteteksan ka nawawakan. Naichat ko, agsinlaan. Di nakreplyan. Mga no, busy lang iti trabaho na, anak. Jackpot yun dahita, mama.
Oray no kasano ti kinabisi na. May isa par na kumalat na timang kontak kanya. No talaga matla na patagakan ko na. Naupay siguro na kanya. Tada sakit ko. Di nagsiguro kaya ni Jello, mama. Di ka ko maagsaw iti kasta, anak. Atap mo la siguro dayta. Kanayon ko nga'y kararag, asapay ko mataatap ko lang dagito'y mama. Yung no maminsan jak maliklikan tagpanunot iti sana nasayaat. Apay nga minasyak pa'y tinadaan iti sakit. Apay, mama. Kumusta ti kabsat mo, Lani? Kasjay, masakit latan, Fernan. Awan nga rod gaganay-gayan na manipod sininaan tinobyo na. Ha? No kasta, awandan itinobyo na? Kaslakastan tadi meten agparparik na apulos. Anya? No kasta, sarong karak to man nga rod dumadamdama. Agkuyog ta nga agawid iji balayo, apaman arumwarta diti opisina, Lani. Ha? Pasensya kan, Lani, ha? Amumat na nabayagan na kursunadak ti kabsat mo. Ngam saan lang amin anatuloy ti panagdaton ko kinkuha na idi. Tadamot gayam nobyo nan. Isa sapay ko mata, okay lang kan no sarong karak ti kabsat mo. Ay, si Kakit Dimat, nawaya ka la tamang sarungkar kan kwa na Awat mat mangiparparit. Agyaman na, Lani. Akat kasano? Agkuyog tayo ton malang? Sige, Fernan. Kaupisinaam ni Fernan. Di mo ka din na istorya kan kwa na ti may papatisa sa adan ti Adem. Nabayagan nga muna ti may papaniti sakit ti kabsat ko, mama. Ta-close ko kat nga ron. Ngam, awan ka numat anyaman dayta kan kwa na. Anya, agayat lata ni Fernan ka ni Bea. Sa bagay, madlaw matkit di anasing pati katrabaho ama anak. Kan may sa, patsak nga agyang bagtumatla ang tikabsat mo. Ang nasingpat matla ka din ay dya katrabaho ama anak. Uwan mat mama, awan mat makunakkan kwa na. Nabayagan anak adwak e dya opisina. Iso nga amukon ti ugali na. Anda sakit ko, Fernan. Apay asyak pa'y ti armam. Di awan sakit na ati armam, saan na siyak? Agimbag ka pa, Bea. Tumulong ak amang ikararag para iti panagimbag mo. No aklunan ka, amangan no panawan naktumat. Akasi ti inaramid ti imo na anobyok. Saan to, Apulos? Ngamin, ay ayatin ka unay. Amo ti kabsat mo reta. Taisutiin mo na nang ibaga iti dahi ti amarikriknak. Ha? Kat igaputad na nobyo mi di. Inlimad ko tiriknakan ka. Kinup-kupi-kupak dahi ta. Katita, nakaraglagsakak. Ngamin, naikanak iti gundaway amang ibagakan kay ti dahi ta. I love you, Bea. Fernan. Numalagip mo. Kanayo na kiti asumurot ka nila ni dito palayo. Iras rason ko lang ti panaggayam mi. Ngam kinapudno na. Sika ti kayat ko ang makita. Iso kanayo na kiti asumurot ka ni manang mo alani. Anya? Please, Bea. Ikan nakiti gundaway ko amang ipanagnak iti panagayat ko kin ka. Tay pasiguradok. Agbalin kanto ang naragsak iti sidong ko. Di ka baybayan. Asikasuan ka, bayat ti panagsakit mo. Aging ga iti panagimbag mo. Fernan, adapay gundaway mo nga agbabawi. Tanabiit kayo pa'y nga agayan ayat ka ni Bea nga anak ko.
Laglagi pam, adarikrik na ti anak ko. Amang ano agbabawi kan tuwit laeng. Saan, nana? Ay ayatak ni Bea. Kayat ko nga ikalaysa. Anya, panagkunak iho. Saan pa'y nga ita ti panagkasaryo? Agpaimbag kumapay ti anak ko. Wala na. Kastamat lang ti kayat ni Bea ama pasamak. Nabayagan, ibagbagak ti panagsimpami. Ngam kanayon nga agkad-kad. Sapay kumata maawatam ti anak ko, Barok. Una na. Noon niya ti kayat na, iso ti masurot. Good news, Bea. Bimasit ka nung tibukol iti tiyan mo. Wen nga rod, Fernan. Oh, agyaman kami. Diyos ko. Sapay ko ma, tatuloy-tuloyan ti panagimbag mo. Agyaman ak, Fernan, ha? Ngamin, ada ka lata iti sibay ko. Naanos ka amang kuy-kuyog kanya nga agpa-check up. Man-mano ti kasken ka, Fernan. Gaputa ay ayaten ka unay, Bea. Ala, ituloy mo ti agpapiksa, tapno makapagkalaysatan. Ininutan ti panagsubli ti sigod a pamagim anak ko. Wen nga rod, mama. Agim imbagak nga minan. Agyaman tayo iti Diyos. Tapatyak nga iso tinang tulong kan ka. Dinangag na dagiti kararag tayo kan kwa na. Iso tinang paimbag kan ka. Wen, mama. Iso tangay na pigsa akon. Rugyak man ti sumarki di simbaan. Kas pagyaman ko, gapo iti kinasaya at ti Diyos kanyak. Sige. O sige. Agkukuyog tayon to amapan makimisa anak ko. Wen, mama. Dagasanda tayon to ni Fernan. Kumusta ti Riknam, Jello? Manual daw na di kasimrag iti trabaho. Diyak ka ba wala ng tagtrabaho hanggan? Kinmaro amin ti panagululaw ho. Kan agkakapsutak. Anya? Ay, sos. Lukas tamat lang. Nasaysaya at naagawid ka ni di Pilipinas. Tani, nanginat yung pa-hospital dito, oy. Ha? Sambutan kaagawid di Pilipinas. At tumar ka pa lang iti vitamina pagpapigsa. Tapno napigsa ka nga agbiyahe. Agawid ka. Tayo di Pilipinas ti pagpaagasam. Uray bayadak ti pamasahem nga agawid. Da kayo ti makamo hanggal. Ay na, anak ko. Apay ngaya kastamot tin tinagbambanagam. Kasano anaadan kay ti kanser. Kat nagsalunat ka mo ti di pimanaw ka dito'y balay. Naku na ti doktor. Gamang ano natawid ko iti dahi di tatang dahi ito yung sakit ko. Takas to'y matlat impatay na iti. Ay, una yun. Nuapay mo pati sakit kat matawid. Unay matan. Awatan tayo. Nanyaman tayong balinagasat. Narang. Tanos siya. Pilpiliti kunti pakit. Ang mga klon iti kastoyan nagpanagak. At da bisita, manak ko. Kumusta kan, Jello? Kastoy. Nakapsot na ta. Siga. Kumusta kan? Naimbagan ka gaya man. Limok magkan. Wen, Jello, naayat unay ti Diyos. Ngamin, inagasan nak, iso anapigsaak manan. Nadamag mitin na pagteng mo. Iso nga imay kami kada mama. Awanan. At dantaning tibiyag ko, Bea. Dandanin ti hapit ko. Tanakaron ti sakit ko. Sana na magasan. Jak ninamnama akas ti pagpanagam, Jello. Nagkutong kauna yan. Kudil laangan tinang balkot iti tulang mo.
Diyak ngamin makapanganan. Wen balasang ko. Saan na sumrag ti taraon kan kuana. Ay, nakakaasim at ti anak yo, nana. Bea, nasaya at matimay ka. Kahit ko mati ang kitlaw iti pamakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko, tibiyag ko. Pakawanan nak. Gapo iti panangikula sa iko kan ka. Hindi ako sakit ka. Sorry. No pinagtalikodan ka. Pakawanan nak ko, ma. Di ka madanagan, Jello. Napakawan kan. Aklunag ngay di damo, nasakitanak. Ngam, naililiwag kumatla ang daydi. Isa di mon panunutan day chay. Linipat kon. Kat iso ngay mayak, taumayak mangtad ititulong ko. Basit la kwarta ngam sapay ko mata makatulong latakan ka. Agyaman at Bea. Nagsayahat ka, tao. Basta agpaimbag ka, Jello. Tapno makadaray kanto iti kasarmi iti nobyok. O mga no di akong mauray ti panagkalaysam. Isungay tapay lahin. Kablawan kan, Bea. Agyamanak, Jello. I love you, Bea, asawak. Kamaudyanan na. Agasawa tamutlangan. Nakaragragsakan. I love you too, Fernan, asawak. Ad-ad dapay ti kinaragsak ko. Ngamin, sikat intad ti Diyos, akat ako nainay ko. Kastakmat. Kat sapay la kumata agbyag tapay iti napaot. Tapno matungpal dagiti arapapta para iti pamilyata. Wen, Fernan, ikararag ta day ta iti Diyos. At tarabayan na ta iti anyaman na plano ta. Kat matunoy amin at tarigaga ita. No adaman nakasairan wano nakasaktan tiriknam iti kalabas, di mo questionaran ti Diyos ta mga no ada napimpinta sa plano na para ken ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sa baliman na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Hello manan, naimbag ka naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Alak man day ti agundaway nga agyaman manan, kada kayo iti kanayon nyo apan ang subsubaybay kadag iti amin nga uploads ti gayem yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kat sapay la kumatadi kay to mauma. Kat itayin tayo nga ro dendenggan ti episode 337. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Sumangat kano ni tatang inton bigat, Flora aling ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, Manong. Nas ka na may pa-check up nila payag kan matana. Numabalin, si kapelang timangkadwakin ko na. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, Manong. Ipuspon mo pa ilang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamat importante alakad ti kapsatta. Awan mangkadwakan tatang. Si kakit di ko Manong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag-service. No siya, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Adda kwarta ni tatang. Anya? Adda kwarta agastusin nyo. O sige, no kasta nga rod. Naskan ang kasaritak nila kay ko. Wala, tawan matidaduma amay baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit?
Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, ano ni tatang? Na aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para mat kini tatang. Wala nga tulungan da ka kumamat Mabalin mo't nga agsisinublat kayo nga kakabsat ang mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro. Ngam adda ka numot ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin ang matulungan iti garden tayo. Taas si kaswak pa'y ni tatang. Ala, okay lang bakit mawatak mo't kat di. Saan mo't na mabalin na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo, lolo. Tapno da pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yu liplipatan at tumaran dagiti agas yo, tapno agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay, aging kang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wen lolo, tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na titarakin ka o no agyanak iti ayan niyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami ngagkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga agawid no kwa. Kabailan na ayamot ading ko. Amumot a delikado ti dalan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabalan mo ni tatang dayta. Ay, huwag gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, ada masapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam ti intugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinadin ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga iyimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo kit taad da induldulin na apagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunam kit de, kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan maysa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang man ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawus na. Nangag ko ti panagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang. Di mo latan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kasti akapanunutan dagiti kakabsat yun nanang. Ipagarup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolom Da kayo ti ibaon da amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi, kasta talagan ni Auntie Juana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni uncle mo adino. Saan anasaya at ti kasta galad ti anak? No tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antim. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isoda ko mga anak ti mang taditi kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isoda pa ikit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug iti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wan nga rod bakit? Kita ikit kaslap, pigadan mo tayo kawasnan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y matiko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Wan gayam, talaga ka di asaan na kayat ni tatang ti agnaed iti balay? Wen tamailiw ka no ken ni Brownie ataraken na.
Oo na yan ni tatang. Diyay tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie atarakan na ti kadkadwa na ijebalay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko man ang tirik nayo. Saan na yun, Flora, anak ka o? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken nga agdigos kayo. O, at ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman na ka, anak ka o. Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayo dito'y balay. Tapno maasikaso kayo anaimbag, ngam di yumat kayat. Naimbag kumamot ano, as asikaswan na kayo ni Juana, ngam saan mat. Bisi ni ading mo, anak. Wen ngam ilabaan da kayo kumamot ta iso ti asidag kada kayo, tatang. Kitain nyo ti kasta alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay, tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulad ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay adda madala na karayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awanan yaman na bakit? Okay. Kumusta ti check up ni tatang? Adda in reseta dang agas na. Follow-up check-up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tati kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mo't ngamin kwarta. Tila ang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na, imay ni Juan iti restaurant ananganan mi. Ope ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kayat, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang. Jak pulos naging interesan ti kwarta ni tatang. Unay matanti kas niya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kin ni Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas niya nga edad na masapol nga adda kadwa na. Nang runa kat adda karaya na mabalasiw. Agyaman naklaunay lakay. Agyaman naktanasaya at ka iti amak. Wunmat bakit? Nasaya at ni tatang kanyak iti napigsapay laeng. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Tawan mo ti anak yu apakanan nyo. Dadakkel kami matan. Uy, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumaran Uy. No apay ngamin adiyo kaya ti agnaud dito'y ayan mi tatang. Silong bata ko na itaas sa ludsod mo, anak ko. Alangarod, agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Kunak lakid din no nagkuyog kayo kan tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Tsaka mo na sino tinang itulod kan kwa na. Kawaawid ko lang amin manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora kabsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang. Napanak iti restaurant ananganan data dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmat nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni Manang. Apagintirisak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron at check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan kwa na. Sip-sip mo day dya Manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kon. Asino nga timang kadwakin ko na? Jak pa'y masigurado na kay. Amang ano si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wan mat kat di Kasla na baybay ang piman ni tatang. At damat ni Juana ijay.
Diyan mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ije balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam niti balay. Wana anak ko. Imayak ta umutang ako may tikwartayo, tatang. Manay. Ni, apay, imutan dakon. Manaol ti kasapula manak ko. 10,000 laeng, no adda. 5,000 lang ti may pabulod ko. Ngamin, follow-up, check-up ko man nintong Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangak pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kastang agpa-check up kayo. Itulod nagtungarod no Lunes Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot no itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. Sige, o kailangan nakaw. Tatlo at nakadwak ng balaso iji karayan. Ang no, dumakkel man ang tidanom, tanay, tumanudumot manayin. Siripon man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica, anak ko. Nanang, nujak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanan siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni Lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumwar kay nga ruden, nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapnam mo yun no anya ti aramidan tayo. Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakan ka, isa din magasak. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di manong? Hoy, narigatan. Ang mga no di mi mapuputan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Ni, sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akas ti planom. No addaman ti rupat kwarta kada tayo. Da kayo kinihwa na day chay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kinitatang. Basta, siya kon, timakam mo kanitatang. Itulod to ka no ni Juana Inyagarayan intong Domingo. Alakat makamu kayo nga rod Di yo baybayan ni tatang. Pagsukatin yun tumat, amangan no narugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan manong. Sana na masapol ngay palagip mo. Amok ti araramidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso ka no timang kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan ka no syak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat dagi jay. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguradwan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tanuad dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige. Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigamro da kapsat ta. Uwan, naibagakmatan ka ni Flora. Asyak ti mangkadwa kang tatang. Narigat no tagikuan na amin at dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga ruda. Sapay pa nagrup-rupa na pailang kumadlaw a kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw na din ko.
Itiks kuntukan ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up minton bigat. Saan? Siyaklatan tatang. Di mi magustuhan ti kasya galad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading naramid ti kapsat yaw. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya Flora. Anya? Apay, saan kayo makanlaw tatang? Kinapuno na. Saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak ko. Ni Juana ati kanayon na dumawat kan umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti dagaken kwartayaw. Saan mo't na mabalin na sulun na? Kasano kami mo't ngay kan Juana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora anak ko. Isunto pa tiyagas taos para iti check up kan agas ko. Nalaing nga roon ngagpamarang dayjay. Siyempre, al-alain na tirik nayaw. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kan kwa na. Anya! Alahan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor ka na kayo tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Ngun gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Way, iduldulin ko na jay, ta isot ti pang-alaak iti usaray. Muntoy, ta siyak pa lang ti mangidulin, tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Ta mga no pagintirisan ti sa bali at tao. Ni kay madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alangaron awan pa'y batkit na iti pangusara kita. Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka na, dinaw anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga itulod kayo lang iti nagpatinggan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito ay manong dino. Masapula may biro. Sapay rumabiin. Sino ngayon tinangsabat kan tatang iti karayan? Ni, kunak man yung tulod mo dito eh. Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya kamatan manong dino. Among matala kayo ni tatang. Intulod mo kumamatan ha? Sa peda karayan na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem kuma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inkakitaan no simmang putan ni tatang iti balay. Hello, Juana. Anya ngay? Nakasangputan ni tatang iti balay na. Awan manong. Napan kami lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya? No apay mo nga minadi mo intulod Kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ureaging kalay iti karayan mo't. Ay na, siya kung ti madanagan. Ang mga nonyan tinapasamak ka ni tatang. Ay no, yan na dayo mapo. Urayan nyo latan. Amangan no narabyan lang. Ni tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. At nakakita kan kwa na ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tiyaka mo. Ngamti ko na ti kaaruba mi kat nalmas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Inaramid dati kabailan da mang ispal itibiyag na. Ngam talaga nga awanan gasat na. Naladaw nga nakita da. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaruba mi. Saan na kumanakita? Ay, natatatang ko. No apay nga min, abinaybay anyo ti amayo. Amoyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danum iti karayan ni Suan Almas. Anya tinaramid yung manong dino.
Wana. Di mi matamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay ang pinaybayan niyo ni Tatang. Apay ang inuray niyo akastoy di mapasamag. Apay! Saan may pagayatan ti kasto na pasabak, Flora? Jagmat ammo, no di makalgayam ti danumit ti karyang. Sa kamanong dino, naintulod mo kuman ni Tatang. Saan kumana pasamag ti kastoy? No saan niyo kumabinaybayan ni Tatang? Si bibiyag lanta kumagaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon! Naragsak kayon tawanin ni Tatang! Maana yun, titawid yun! Kastamot lang ti kwartana! Ang mukha na bayagan at tidagakan kwarta ni Tatang tigang kalikaguman nyo kan kuana! Bindot minayatadin ko. Sapay lang ko mata mapakawan na kami. Saan mi anagayatan ti kastoy na pasamak? Manang. Hindi yung gayong kabailan nga si Gaswan ni Tatang. Saklap ta kumantimbaon nyo anang kadwagan kuana. Naimbag pa'y ti asawa. Isakit na ni Tatang. Na kayo adwa. Mawanlat ibagayo no di kwarta kang dagang. Pagbabawayan mi na itinararamin mi, Flora. Wan, basol mi ti amin. Lupay kastan. Awanan ni Tatang. Awanan. Sana na may subli tibiyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kastang ugali yun. Itinagamrod yun iti kwarta kansan ko. Ipatag dagiti dadakkel saan lang nga gapu ka dagiti tawidan kadakwada. No dikat gapu iti utang nga naimbaga nakam, tanawan da nga instrumento ti Diyos anang itao kada tayo, awan tayo dito'y lobo. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya wano pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Umayak man manang. Ay, ni, ana. Ay, sumur ka Alala, kumay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Kwa. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang mo kwarta kun ana. Gimatangak nga minan iti tsinso nila kay kong. Ay, kasta ya. Ang nukayat mo mat, gatanga kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mo alam asikason day jay adaga yung, iso nga ilako yung langin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangan pa'y ti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton anda kwarta mi kat. Pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatan manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umutong ak Ag diskarte ak iti pagbayad ko, kasjay.
O anya, mayat ka? Gatanga kung titawid mo adaga? Ay, kwa. Pagsaritaan min tupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid ti daga. Si kamot ti akin tawid iti dayjay ading ko. Iso nga ila ko mun kanya. Mabitlaing. Atay. Ala, 5,000 dayta ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll dya apo ko yo. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Ken may isa. Di da mo lamas asikaso da daga. Nakasamsamakan. Di da mo masango amulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya kenda dumapay. Nalawa pay tay minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang. Takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay si Led. 3,000 pesos manang. Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa laang Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang. No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaang kanyak. Tamang tidak. Alala, awato mo dayta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Takil mo't daytan 3,000 pesos ko naman. Pangalaan pa iti kastangay. Malalalan, idulin mo dayta 3,000 ating ko. Sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni jay lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Sudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman palubusan nun nga agawid. Isudan ti umay dito, nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar jay inasawa na. Isu nga rin di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may pagadan tumanan kaninanang. Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Ha? Datayo, ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwana dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mga asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mang pakankan ko na. Isuarumbeng laeng asyak, ti pangipatawidan na itidagana. Apay, di ka pa'y lamapnak ititawid mo ay Pasita. Nor arigan si katikalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ng gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na Berteng! Ha? May ranranod ka mata! Para madlakad na tayo asang kapamilya ter aramidel. Sana ya? Siyak ti inauna babae. Iso rumbang la ang tinaramid ko. Awan na. No di ka agbalin awais itan. Ay awan ti magimulam. No agkuneng ka. Awan na. Matay ka anak ka nga Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, Pasita. Ay kauna. Saan tayo na family house da ito Manong Mario. Kahit ko asawan, balay min da ito Tada kami iti asawak tinang papintas. Sanin ama ko na family house tayo. Balay min da ito Manong. Impatawidan ni nanang kada kami. Tada kami mat, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan Manong nasaysayatan tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino adapay lan namnamaan nyo pagbibingayan tayo. Awanan. Kasta ay ating ko. Katuan
No kayat yo, ti umay agbakasyon, umay kayo latamot Ta silulukat mo't to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na ka din ko. Ay, kanun gayam. Ang mga nuadaan mo mabayar, iti daga. Apay, ila kong mutantay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da daga, iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga ditoy. Sige Siya kung timang gatang. Ay, ko tayo sa balik ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak timang gatang. Saan mo takas ta? Ada na ibaga ni anak kanya. Di ka masaksakitan ha. Hanggang binarat mo ka no, tidaga na. Installment pa eh. Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Iso, pag numarak mo't din ano ti ginas-gastos ko dyan daga. Si Kamano nga, di mo ila ko iti sa bali da dyan. Siyak, timang gatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo tan, timang ibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tan, Manong. Musab sa bali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, taigatang mi iti sa bali adaga. Adadaga agatangan mi, di lugar na bakit. Ay, Ay nananang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito. Saan da ang maasikaso. Iso na saysaya at no ila ko dalangan. Ken may siyak mo timang gatang. Awan sabsabali nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Siyak mutlaang timang gatang. Kasanang war pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti daga, tagatanga mo. Ano mabalit na kit kas kuma, tapno maigatang kumutla dagos. Sige, no cash, nalakla ka ti presyo naman, no? Ngam no kayat mo mo ti installment, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Ay, kasti kayat ko, tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ijay silid. Ijay ti pagsaritaan tama, no? Kan agpinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? Nikat, no nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lis tayo. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, manang? Nikat, adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana ya, nabayadak aminan, aging ga iti December. Apay ngay akasta, manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon tidaga nga inlakom kanya. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakilan tinagastos ko, iti dayjay adaga. ay na. Ay, nanang, nabayagan day tang uyok yun Dinsam tumalab dagitay agas yon. Ay, bakit akmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantayo lang dyan ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulatan no agimbagak. Di kayo mga rod agim imbag nanang. So nga ipa-confine kayo man laangan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no at dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa'y abinaybayan kayo. So mapantayo dyan ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa'y laang ti agtalinaid dito ospital. Naimbag dito, ta nakadextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tanik. Adu pa'y tijak nalpas. Masapol nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, antuyin ti agas ni nanang. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Dahita ka ti una mon, imbis ati salunat ni nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma.
Nuan nga launay at hindi ka. Hey, di kan agsaupay. Ah, Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mang ipatawidan na iti dayjay. Ta syak met ti mang papaagas ken kuana. Oo, naila kay. ay, nasaya tadakan. Agsungsung abo ni nanang. Ipanlansa talagan. Aguray. Iruar ko na gito eh. Iruar ko na gito papeles. Nanang. Apo. Lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamarkak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din tangan aramidan, pasita. Guys! Aday ta. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Ala! Nang! Ay, apo, no na paglakit din ta na abutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni nanang, ang dagita pa ilati, bagbagamay. Ay, uwan. Nanang! Ay, napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Anyang arod ngay, no agpatinggala dito yan tibiyag mo. Awan mabalin may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papan iti da ito. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo tinaigatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang, Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, iti nautang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. uwan manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Tapno di yumot ko na. Ito iti kasuratan. Basaem, ana. Tapno awan ti maibagbagam. Impabasak mo ten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At na arikap ko abukol. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sus. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan Kun di makit pa yung tilangam. Ala. Agrobot ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada, nagitigas to ya sakit. Jabay kayat ti batay. Ay na, saan ka pa amatay? Magasan ka pa Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanang, kas na jakpat yun nga, the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor, kat saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talakay. Basta maagasan ak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa yung nakarumbot bakit? Kat yung schedule, ti panag-chemo ita, sana ya? Maibusin ti kwarta talakay. Isardeng konsan ti agpagas. Awan kartatan. Adda pa usaran ta pagpaagas mo dayjay. Maibusin da kay. Awan kanuntan. No ibusin ta dayjay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daitakid di salon at mo, ti kapat ga na panunutan, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasama kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrupot ka kay ding. Tama pantay di ospital. Manang pasita. Si kamot gayam, ana. Uwan manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading.
Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan, dagiti dagdagak. Namdiyak mo laging bagan. Ha? Ay napo, kasyandak kumading ko. Tulugan dak, tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pakawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat tiyo. Ininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pagawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta Manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.